Buenos hermanos, napaigi, Señor Jesucristo su tiempo, amén. Más cascos es regasianja. Pitas causan, su timman. Bueno, hermanos, isipi. Tata Dios man gracias a Josunja porque Tata Dios nyanja, hermanos. Permiten ñoganja, kaipi, wasimpi, kananja. Y munani, kayachachi. Kay primera conferencia Keshomanda, hermanos, Canampas, causa iniquipa, hatun bendición. Amén. Así es que, ningris ninjachta kicharisunjach, tata Dios vas palabranta entienden ya. Muchas veces, hermanos, ñoganjach ma entienden chiracho. Kunan ñogato yaribanquichach y tata Dios vas palabranta, hermanos, atentos y yarisunjach. Hapejakunanjachpaj chegata, amén. Chakimanta churakuichaj y Dios man mañasunchaj, hermanos, ni tata Dios ninjaj yanaparinawanjajpaj Espíritu Santo ñoqanchajta, hermanos, guiarinawanjajpaj. Monaco Dios tatay gracias takoyku kunanchisi pusamuasqaykumanta kay orana wasiykiman. Mañarikuykutaj kay k'acha Espíritu Santo ikiwan guiariwayku qampaq munaynikiman hina ruwanaykupaq. Kay wasniyki piskunachus ch'akisqas yarqasqas kachanku palabraykimanta. Señor bendiciykuy. Kay palabra mayqinchus Señor simiykimanta lluqsimuq kawsay ñuqaykupaq. Mikhuy y ujiay, Señor. Gracias, Padre. Jesucristo sutimpi mayta agradecikuyku, Señor. Munakuyniyki, kuyakuyniyki. Kay palabraykita mayqintachus Señor ñawirisaqku. Hatun bendición manta kachun Señor ñuqaykupaq. Tukuy piskunachus uyarimuqkunapaq. Chayta nispa Jesucristo sutimpi Señor agradeceyku tukuy sonquykuwan. Amén. Gloria a Dios. Tiarikuychaq munasqa, hermanos nin. Kay 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Chaypi hawasunchaq imatachus nin Pablo ruananta kay joven predicador Timoteo su tío. Paypis haqay tiempopi yachachispa kasharqa tata Diospaq palabranta. Pero Pablo, hermanos, ñapis ashka experiencia ñakarqa yachachinanpaq palabranta. Chayrayku Timoteo, hermanos, aconsejasiarqa cartanijta ahinata ruananta. Uyarichaq. Ñoqayku pastores, piskunachus yachachikuna tata Diospaq palabranta, siempre atentos kanayku tiyan, piskunachus tal vez ñoqaykumanta astawan yachanku chaykunamanta. Imapaq ñoqaykupis astawan yachakunaykupaq. Tal vez, hermanos, ñoqayku piskunachus estudiayku teologiata, mana tukuynintachu yachayku, sinoqa sapapunchay yachaspa kayku astawan tata Diospaq palabranta. Amén. Chayrayku, hermanos, chay kawsanijta uyarinapuni tiyan piskunachus yachanku tal vez astawan ñoqanchaqmanta. Hap'inapuni tiyan, hermanos, mis piskunachus ancianos, predicaspa watastaña kasyanku, hermanos, tata Diospaq palabranta. Payguna merecenku hatun respeto, porque mana qasichu paykunaqa watasta servicianku tata Diosta. Paykunaqa obedecekusqanku rayku, hermanos, muchushanku tata Diospaq palabranta apaspa. Amén, hermanos. Chayrayku tata Dios ninchaq sostienen
paykuna willarankupaq, michinankupaq ovejas ninta. Kunan tiempoqa munasqa hermanos, ashka pastores kanku, tukuy niqpi yachachispa. Pero zunataq hermanos, mana cuentaqo kunraqchu. Mayqinchus allin, mayqinchus mana allinchu. A veces hermanos, ñuqanchaq mana yachaspaqa imatapis hinachani llasunman hermano. Chaypaqa mana qankunachu huchayuq kankichaq sinoqa piskunachus yachachiqkuna huchayuq kanku. Ñuqayku hermanos, predicadores, evangelistas, pastores y maestros, ima yachachisqaykuta kanampuni tiyan Tata Diospaq palabranman respaldasqa. Amén hermanos. Mana atiykuchu lluqsiyta Tata Diospaq palabran manta ni lluq'eman ni pañaman, sinoqa pantayman yaykuykuman ñuqayku mismo y Tata Diospaq iglesianta pantayman yaykuchiykuman. Chayrayku nisharqa hermanos ni ahinata nin. Ñuqasipunaykama Timoteo tanishanchari. Ocupakuy lecturapi, exhortanki y yachachinki. Ama descuidaychu haqaydonta qosusqankuta mayqinkunachus profeciawan y maki churaspa presbítero qanman qosurqanin. Ocupakuy kaykunamanta, permanecey chaypi. Aprovechamientoyki manifiesto kananpaq tukuymapi. Uyari munasqa iglesia. Nin, cuidakuy qanmanta mismo y doctrinaykimanta. Imanishantaq hermanos, cuidakuy qanmanta mismo y yachachisqaykimanta. Qanqa sigiy chay yachachisqaykupi. Kayta ruwaspa salvakunki qan mismo y salvakullanqankutaq piskunachus uyarisuqkuna. Amén. Entonces, imaninayasyantaj Pablo, imanintaq hermanos, kay Timoteo tanin. Qanqa ocupakuy leespa. Chayqa ninayasyan qanqa instruikuy palabrapi. Entiende y Tata Diospaq palabrampi mana pantanaykipaq. Porque chaymanta dependen nishan qanpaq salvación niki y piskunachus uyarisunku chaykunapis chaymanta dependen. Entonces pastor, dependenchu ñuqay pastores yachachinankumanta ñuqayku salvación niku ari dependen chaymanta. Chayrayku munasqa hermanos, kay predica mayqintachus kunanchisi compartisqaykichaq sutin falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. Kanqanku falsos cristos, kanqanku falsos profetas, kallanqankutaq falsos maestros. Kunan qallarisunchik hermanos, San Mateo, Evangelio según San Mateo. Capítulo 24, versículo 3. Uyari iglesia. Gloria a Dios. Leer Isa. Olivos orcopi, Jesús tiasqa kashaqtin, yachachisqasnin, qayllaykuspa sapallampi tapurqanku. Niwayku, mayk'aqtaq chay imas kanqa, ima señaltataq rikuchiwasaqku kutimunaykimanta, kay pacha tukukunan
tukukuy ningmanta nispa waturqanku. Munasqa hermanos discípulos tal vez ñuqanchik imancha preocupasta kasunman hinallatataq paykunapis munajarqanku imachus pasanqa imapichus ñuqanchik yachasun Señorninchik Jesucristo kutimunanmanta. Porque ñuqanchik iglesia hinaqa chayta suyashanchik. Amén, hermanos. Señorninchik Jesucristo kutimuspa apakapunawanchikta suyashanchik. Entonces kay discípulos kajkuna nin hermanos pakaysitu nirayllapi tapusqanku. Imapitaq yachasaqku imastaq pasanqa kutimunaykimantari ñuqayku cuidakunaykupaq. Señorninchik hermanos sonqonpi preocupasta kasharqa kosamanta imachus pasananmanta qhipa p'unchaykunapi. Y kunan tiempo munasqa hermanos pasasyanña astawan sinchita. Amén. Nin hermanos. Chanta Jesús paykunaman kuticherqa nispa allin qhawakuychaq. Paqtataq engañasunkichaqman imaraykuchus ashkas sutiypi hamunqanku ñuqa kani Cristo nispa ashkastataq pantachinqanku. Imaniciantaq hermanos. Nin Jesús nirqa allinta qhawakunkichaq. Paqtataq engañachikuaqchis. Ashka falsos hamunqanku engañanankupaq. Chay pasasyan y pasanqa astawan. Tukuylaya pastores sutichasqa kay hallp'apatapi hermanos no sé si Dios ojarin saqraspaychus. Pero kunanga uyarinchik hermanos tukuylaya yachachiykunata. A veces mancharina, no caigo pastores mismo uyarispa mancharigo, entiendespa para las kanguta, estaban hermanos kangunaga, piensan ahí chichtianchay tukuyimapi. Hamusian tiempos peligrosos, maijempichus hermanos, pastores chauquiaita kallarengangu, tata Dios pajliachtanta, engañaita kallarengangu. Chayraykunin tata Dios palabrampi, wakinga predicangangu por contienda, wakinga predicangangu colgeraico, wakinta predicangangu tata Dios tamunakusgangu raico. Amén, hermanos. Ñuqanchik chaymanta kananchik tiyan hermanos. Tata Dios tamunakusganchik raico sirvikunanchik raico, kanan tiyan hermanos sirvikunanchik tiyan. Y tata Dios tamunakusganchik raico qhatikunanchik tiyan. Pitaq kawsan. Chayraykunin allinta qhawakuychik, paqtataq engañachikuwaqchik. Haqaypi iglesia kashan risaq yaykuyamusaq. Mana yachaspa hermanos, Himalaya yachachik iglesia mampis yaykuykullanchik inocentemente. Chayrayku necesario munasqa hermanitos necesario ñuqanchik tata Diospaq palabranta uyarikunanchik tukuy atenciónwan. A veces hermanos, muchas veces distraesqa kashanchik. Muchas veces hermanos runaqa puñushan. Imana yachanchu imatachus yachachin pastor, imatachus yachachin maestro, imatachus yachachishan evangelista. Qhasillapaq hermanos, ñuqanchik iglesia man hamunchik, a veces ni hapiqanchikchu hermanos, tata Diospaq palabran nisqanta. Entonces, allinta qhawakuychik hermanos, paqtataq engañachikuwaq, imaraykuchus, ashka sutiypi hamunqanku, ñuqa kani Cristo nispa. Ashkastataq pantachinqanku.
Chanta imapise para sahku nispachak hankuna watukunkichak falsos kasqanta. Mana ñuqanchikqa hermanos kay palabrawanqa suyasunchu. Jesucristo hina vistisqa purinankutas de parananchikpaq. Sagrasupayqa hermanos pakaillata yaykun iglesiaman. A veces hankunaqa piensasiankichik hermanos falsotaqa separación mancha. Mana allinta tata Dios palabranta yachispaqa más de para yatisunchu. Mana falsoqa hermanos wahraqniyuchu hamunqa nitaq diabladata tusurispachu hamunqa. Sinoqa pakayta hamunqa. Pitaq kawsan. Pinkirisунchik kay versículo 24. Nin. Ashka samunqanku falsos cristos, falsos profetas, paykunaqa hatuchaq señalesta milagrosta ima ruwanqanku, chaywantaq tukuyta pantachispa ch'awkiyanqanku. Atinkumantaq Diospaq aqllas qasninta pantachiyta. Ñuqata ukusharqani hermanos, imaynapitaq Diospaq aqllas qasnin pantanqankuri. Diospaq aqllas qasninpi kan hermanos falta de conocimiento. Chayrayku pantayman yaykunqanku. Oseas libro pinician hermanos, llaqtayqa chinkarin destruikun por falta de conocimiento. Aún existe, o aún tata Diospaq aqllas qasnin, hermanos, perdón, chinkaypi kashanku. Sectaspi kashanku hermanos ni. Mana cuenta kokunkuchu, pero mana cuenta kokuspalla, chaypi kashanku. Kay segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1, ahinatanin. Ima pasanqa ñuqanchik hermanos ni pantayman yaykuqtinchik, doctrinanchikpi, yachachiyninchikpi. Imanachá Timoteo nisharqa ama qanqa pantankichu yachachisqaykipi. Imatachá yachakurqanki achayta yachachinayki tiyan. Nin hermanos kay segunda Pedro capítulo 2 versículo 1. Ñawpa tiempopi israelitas ukupi llulla profetas zikurerqanku. Hinallatataq qankuna ukupipis llulla yachachiqkuna zikurillanqankutaq. Paykunaqa pakayllamanta chinkayman apaq yachachiykunata paykunaqa yuyas kankuman hina yachachinqanku destruccionta apaspa kawsayninkuman. Imanintaq ñawpaqpi karqanin llulla profetas. Qankuna tiempo pipis kallanqataq nin hermanos llulla yachachiqkuna zikurillanqankutaq. Paykunaqa pantayman apanqanku. Chiqamanchu hermanos mana pantayman. Kunan hermanos ni qawanchik ñuqanchik interneta uyarinchik radiota y uyarinchik hermanos may hatun pantaykuna kashan piskunachus tata Diospaq palabranta predicanku chaykunapi. Chayta qillqasqa kasharqa hermanos pasananta. A veces ni son ninku tal vez una hermanos, pero ima importan chaysito mana, importan. Maypichacha ñuqanchik hermanos o ñuqa tata Diospaq palabran manta. Ñuqa piensas kayta yachachisqaykichaq chayqa pantayña. Amén hermanos ni. Chayqa pantayña, esorña. Esormaña urmani. Imagínate kunan tiempo hermanos
Chay día William Sargaykichak. Hermano wasiman hamun putisqa kashani pastor imagtinin pastornita Dios para la payasqa y paytaq nisqa anillosta ruachinanta y chaywanta nin noqayku compromisota ruwasaqku sapa ugniyku rantinayku tiyan chay anillo ruwachisqantaqmi chanta mayqa cuestan 3,000 cuestan anillo chayqa allillanchu kashan pastornin mana chayqa waleqchu chayqa directamente suway amén hermanos chayqa sut isuwa piensancha nin imapitaq qolqe orqosaq hermanos mantari mejor anillos raykuchisaq inisaq Dios niwasqanta llulla profeta imanintaq llaqtaman puebloman hermanos nin tata Dios puebloman nin Dios niwan hinaswanayta y como mana achankuchu hermanos allinta tata Dios waq palabranta cierto cha kunan imanasunta rantisuncha Dios parlapayayku mana chayqa qillqasqachu kashan tata Dios waq palabrampi hermanos ni ñuqanchik compromisos ruanchik maypicha entreganchik kawsayninchikta Señorman chaypi compromisos ruanchik sirvinanchikpaq hasta wañupunanchik horakama amén hermanos pitaq kawsan shutinman chaymanta hermanos runa pasaq nillantaq pastor kay iglesiaypi kay pasasyan haqayuq iglesiaypi kay pasasyan kayta niwayku chiqachu manachu y a veces ñuqanchik mismo uyarishanchik hermanos kay radios wayrasimispi imaynatachus yachachishanku doctrinata hina tata Dios patapis kanman hina pero pantaykunata herejías doctrinales sutinchayqa hermanos ni imaptin porque mana kanchu conocimiento paykunapi kanmanchus conocimiento tata Dios paq palabranmanta hermanos ma urmankumanchu kay hina falsedadpi engañanankupaq runata ñuqanchik uyarinchik kunan tiempo hermanos nin manachus qankuna anillusniykichikta urqukunkichik manachus qankuna aretesniykichikta urqukunkichik manachus collaresniykichikta urqukunkichik qankunaqa infiernoman ripunkichik chari y runaqa hermanos mancharisqa kashan matrimonionkumanta anillusninkuta hermanos urquykushanku tal vez hermanos graduacionninkumanta anillusninkuta urquspa hermanos hallch'aykushanku infiernoman ripusun nin nispa tal vez aretitusninkutapis hermanos hallch'arashanku o venderashanku tal vez cadenitasninkutapis hermanos wisch'urashanku de que nin pastorniyku chayqa ma waleqchu infiernoman apayguasun nin noqa nisharqaykichik hermanos predicadorqa parlanan tiyan tata Dios paq palabran respaldoan amén hermanos ni ajinata nincha y cosas manta hermanos uchikanta leerisuncha gloria a Dios aleluya hermana watushawarqa pastor nin sí tata Dios paq palabrampi Dios ninchaq nin ñuqaqta qolqe ñuqaqta oro entonces imaynapita hucha kanman anillo oromanta o anillo colgemanta. Y cierto, hermanos, ni. A ver, nin ajinat. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ajinataminin tukui atiniyuq tata Dios. Colqepis, coripis, ñoqaqta. Pijpatataq kasqa. Coripis, colqepis, tata Dios pata. Qasita noqa niykichaqman hermanos ni chay apasunqachik infiernoman nispa chayqa mana waleqchu hermanos runa mancharichinanpaq generalmente piskunachus mana leeyachankuchu chaykunata mancharichinanpaq y paykunata hap'ikunku hermanos tata Diospaq kamachisqankuta hina kunan leeripusqaykichik hermanos kay 1 Timoteo capítulo 4 versículo 4 nin tukuy Diospaq ruwasqanqa sumaqmi. Imaynataq Diospaq ruwasqan sumaq.
Pitach zoarga, hermanos, pitach zikuricherga, orota colqueta. Dios. Chaymanta y mayapis zoa y hermanos, zoaku y hermanos, sumach chumanacho. Sumach, nin. Nin hermanos, sichus ñoqanchej, hapikusun, gracias ta gospa, tata Dios man, tukuyimapis hermanos, allingashan, paypaq ruasqa. Amén. Entonces, monasca hermanos, chay doctrinas falsas, chay yachachiykunas falsas, chay manda parlasianchej hermanos, falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Hanim pawata predicargani kaita hermanos iglesia man invitawargangu chaypi. Tal vez paigunaga mana kasuzo warganguchu. Pero hanimpita tinguni hermanos ni. Y paiguna willawangu, pastor, iglesia imanakusyanchis. Uyarin chay falso yachiykunata y chayguna umankuman hamun ima kasukunguñachu palabrata. Chaypis qelqasqa kashan munasqa hermanos nin. Kaymanta qhipanijman nin runaqa mana munanqañachu chiqakaq palabrata uyarita. Sinoqa nin hermanos, paykunaqa qotuchakunqanku uyarinankupaq fábulas, cuentos, munayninkuman hina. Chiqakaq palabrataqa ma munanqankuchu uyarita. Y kunan tiempo, hermanos, casillantag moda, mantos. A veces, hermanos, hasta enga y hay cosas manta parla y hermanitos. Pero imanasunta, hermanos. Ñoqanchaq sut inchananchaq tiyan, hermanos ninchaq, chay cosasta, hermanos ni, chay yachachiykunasta, qhesachanankupaq. Ñoqanchaqqa zexinchaq hermanos, Señor nincha Jesucristo, maeqenchus cruzpi chakatasqa wañun, salvanawanchaqpaq. Amén, hermanos. Cristo Salvador nincha. Sichus ñoqanchaq qayllasun payman, arrepientekuspa, hermanitos ni, huchas ninchaqmanta, chay pachaqa salvasqa kashun. Juan Bautista wahyarqa runata, hermanos ni, hamuychaq, arrepientekuychaq, huchas niykichaqmanta. Señor nincha Jesucristo kikillantata. Arrepientekuychaq huchas niykichaqmanta, porque tata Dios paq reynun uraykamun. Chayrayku munasqa iglesia, arrepientekunayki tiyan huchas niykimanta, tata Dios man qayllanaykipaq. Pay perdonasunanpaq. Chayta noqanchaqqa yachakunchaq tata Diospaq palabranmanta doctrinata hina hermanos ni. Chantaqa qillqasqa kashan, sichus noqanchaq versículo por versículo dicenchaq hermanos, astawan totayayguasun. Qankuna yachankichaq hermanos, payman qallarqanku warmis mana allin kawsayniyuq María Magdalena hina. Arrepientekuspa. Pero mana hayk'aq leenchaqchu hermanos, señorinchaq nisqanta, bueno, aretesniyki orqukuy collarniykita, orqukuy anilluykita y parlasunchaq. Chayqa ma kanchu. Qhasilla chayqa. Qhasita noqanchaq hermanos, piensasunman kamachiypi hina. Sichus ñoqanchaq kay predicadores piensasunman kamachiypi hina, ñoqanchaq hermanos pantayman yaykusunman. Mayqinchus chay espíritu kay fariseospi operarqa, hermanos trabajarqa, chay espiritullataj operaspa kanqa iglesias ninchaqpi, maypichus yachachisyanchaq doctrinas falsas. Yachachispa mandamientos, zunaq ruasqan mandamientosta.
Chanta imaynatataj sexisonman chay fariseokunaj espíritu mayqinchus paykunapi operar chayta. Chaytataj willarison kay segundo volumen kay grabación manda chaypi. Imaynatachus sexikun chay espíritu fariseos manda. Entonces, monasca hermanos, uyaricha. Nin tata Dios pa palabrampi, Tito capítulo 1, versículo 14. Ama uyarispa, kay cuentos judaicos niscata, nitah zunaspa kamachiskas nintapis, mayqenchus, chenkay, cheqa kajta qesachan, cheqa kaj zunah causayninmanta perdón. Leson chuqatajmanta hermanos nin. Ama uyarispa kay cuentos judaicos niscata. Nizunah kamachiskas nintapis mayqenchus chinkayman apawasun. Sichus ñuqanchik hermanos kaypis wasunchik costumbres, mandamientos. Imataj hermanos mandamientos. Sichus nisqaykichik ñuqa hermanitos ni. Tukuy warmis yuraq chumpitawan hamunqanku. O yana chumpitawan yuraq blusitawan. Qarista hamunqanku yana sakituwan yuraq kamisawan. Mana chaywanqa mana yaykumunkichikchu nisqaykichik hermanos. Entonces chayqa costumbres wayukunqa y chaytataq hermanos ñuqanchik hapisun mandamiento tajina. Mayk'aqtaq mandamiento, mayk'aqcha ñuqanchik ninchik mana chaywan mayaykumuy atinkichik iglesiaman. Kutiykuchisun mandamientoman kay costumbreta. Imaraykutaq Señor ninchik hermanos achapi mana fijakurqachu. Porque kay hallp'a patapiqa tukuylaya zunas vistisqa kanku. Amén hermanos ni. Tukuylaya zunas. Ñuqa leysarqani hermanos historiapi nin haqay selva brasileñaman kanku misioneros. Chay selva brasileropiqa kajkanku nin Montepis runaqa imaynatacha rikunchik. Tapasqetas kay situlla. Ima qaritawanpis. Paykunaman predicas kanku nin tata Diospaq palabranta y paykunataq recibes kanku hermanos nin. Amén. Entonces nin hermanos tal vez chiquitan tapasqa kananpaq paykunaqa achata kay misioneros apamuq kanku nin hinaspas de partidos kanku ñapris cristianoqa ashkaña nin hermanos selvapiqa ichari. Entonces nin hermanos misioneros kanku paykuna achata yakuman chuqarqamuq kanku nin porque ma acostumbrasqachu kashanku achaman sinoqa kayta tapakuyllaman. Y creenkichik hermanos Señor ninchik paykunata mana recibisqanta recibinpuni hermano. Ichari. Kunan hermanos ni campopi kasyasun. Ñuqanchiktaj pasasyasun momentos difíciles orakunanchik kasyan hermanos ni. Mascamos un ratio hermanos. ¿Imastin? Mantos taracho mascamos un hermanos ni. Mana. Sino ñuqanchik hermanos ni imaynacha kanchik. Ahina kayllakunanchik tiyan tata Diosman. Amén. Pita causan. Sutinman. Chayrayku munasqa hermanos ni. Tata Dios ninchik mismo mundonten enteropi hermano. Churan. Tukuylaya vestimentayoqta runataqa. Irlandapi qaris. Churakunku falditas tahina. Kaygama. Paykunapis cristianos kallankuta hina. Kunan calcitas nigichik hermanos. A ver, kankuna kaypi polleras niyuq y calcitas niyuq kashankichik. Imaqtintaq hermanos hina kashankichik porque chirin. Y chiri lugares hermanos astawan abrigakunanku tiyan hermanos mamu chunkuchu iglesiaman hamukunanku raykuqa calcitas hasta qaripaq kan pantalón ukituman churakunankupa. Mana hermanos punkupi lluchuchisqaykichikchu yaykumunaykichikpa kayman. Chayqa ridículo.
Chari, hermanos, chaypiraq desvestiras haygichaq, hermanos, infierno man sipungisnispa. Mana, hermanos, ni. Ya ve, qankuna asikushangichaq, hermanos, mana. Mana acha vestimenta, hermanos, zuananchu tiyan ni ima kay salvación, hermanos, ni. Imanerqataq Samuelta Dios ninjaq. David, hermanos, ninta ungidos diciate. Mana chaychu Samuel. Mana nuqaqa zunahinachu kani qawanaypaq kasqankuta. Sinoqa ñuqaqa qawani sonqonkuta. Dale un lindo aplauso al Señor. Imata qawan tata Dios ninjaq. Sonqonchaqta. Munasqa hermano, tukuy sonqo yaykumusun tata Dios ta yupaychananchaqpaq, payta maskananchaqpaq, hermanos. Chayasun tata Dios paq sonqonman kama. ¿De qué sirve, hermanos, ñuqanchaq yuraq pantalota vestiakamusaq, hermanos, yuraq sacotawan, yuraq camisatawan, hermanos, ni ichari chay yuraq tolatawan judíos hina churayakusaq hina amusaq. Huchapi kashani chaypachaqa qasilla. Mana patatachu tata Dios ninja qawan, sino ukuta sonqota. Amén, hermanos. Ñuqanchikqa, hermanos, ni tata Dios paq palabranta. Chaytapis palabra llawantaq de espaldakusaq nin, hermanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 15. Nin. Naturaleza yachachiwanchaq, qharipaqqa p'inqay kasqanta chukchanta wiñachikunan. Versículo 15. Warmipaqri allin chukchanta wiñachikunan, imaraykuchus chukchanqa velohina qosqa karqa. Amén, hermanos. Necesitanchaqchu, hermanos, telamanta velota, mana. Sinoqa necesitanchaq, hermanos, chukchitas ninchaq hatuchaq kananta. Chayta quwanchaq tata Dios ninchaq velota hina. Munasqa, hermanos, machuyaqtinchispis chaypis pisiapullantaq. A veces, hermanos, hinitallaña irakapu. Pero mana chay ninayawanchaqchu, hermanos, tata Dios chiknikuasqanchaqta. Sinoqa pay munakullawanchaqpuni sinch'ita, porque payqa hatun munakuyniyuq, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Chayrayku munasqa siervos, pastores. Ñuqanchaqqa yacharikunanchaq tiyan ukchiktantawan imatapis tata Diospaq palabranman willananchaqpaq. Sichus pantachisun chaypachaqa pantayman yaykuykusun. Zunata mancharichisun. Tukuylayata, hermanos, kunan tiempoqa willakunku. A veces iglesiaman manasinapa hina. A veces ñuqanchaqqa pastores presentacianchaq tata Diosta ñuqanchaqta hina sagrata. Pero payqa imaginachu. Diosqa amor. Amén, hermanos. Munakuy. Payqa ni hayk'aq ni wasunchu, hermanos, kayta lluch'ukuy, kayta churakuy, kay uqta churakuy, kayta urqukuy, kayta chaypacharaq sisinchimpamanki, mana. Tata Dios ninchaqqa nirqa arrepentikuy huchasniykimanta. Nitaq ninchu, hermanos, qan ashka huchayuq kasanki, runaswan wanchisqanki, violaq kasanki, mana hap'iykimanchu, mana. Pichus arrepentekunqa maypichus. A ver, hermanos, maypichus arrepentekunqa chaypi tata Dios ninchaq recibenqa. Testimonio uyarisharqani, hermanos, ni guerrilleromanta. Chipaykunaqa nin montepi purisharqanku nin pakakuspa armasqas. Chay puntamantaq montemantaq nin, hermanos, aldeamanta wicharisqanku ayunaq. Qankuna uyarinkichaqchu tal vez. Pastor ninkuwan mayqa, hermanos. Chay guerrillerosqa tukuyta wañuchispa purisharqanku chaypi, hermanos. Mana willakunankupaq zikusqankuta. Entonces nin
Oración picasiachtingu chay mancherbas guerrilleros kashka soldados. Wanchi monasjango, hermanos ni, paigunaja, seguramente pastor cha, para la paya, tata Dios manda, y chaypi mismo, ajina uniformes niu, paigunaja, zesibisjango, hace Pentecospa, tata Dios ta. Amén. Pita causan, sutingma. Tata Dios bahmuna kuinenga hermanos, tu kuinikman alcanzanka. Mana llakta pitiah kuna llamanchu. Campo pitiah kunaman, monte pitiah kunaman, may karus pitiah kunaman. Tata Dios bahmuna kuinenga alcanzanka. May picha hermanos, ni ima vende kunchu. Pero dona tiang. Chayman alcanzanka tata Dios. Mana chaypi mañejas un hermanos, montón de cosas está, hermanos, ni tata Dios man kayanan kupah. Fariseos sinatan niskango, hermanos, ni. Tukui mata paiguna kamañas kango, tata Dios man kaya kunan kupah. Chayrei karkanku legalistas, costumbristas. Mana hinatakuti chisung manju, tata Dios pa iglesia antak, hermanos. Fariseo kunak doctrinanta, willaras. Monas hermanos, ni kaiwan tukuchasa. Imainata chaning Tito. Ama kanguna uyarispa chaylaya yachachi kunasta, hermanos, ni nin. Ama hap ikuichakchu. Porque chaygunaga pantayman apasungacha. ¿Entiendes, anguicha, hermanos, ni? Porque generalmente paigunaga hay falsos maestros, falsos profetas, paigunaga yachangu Dios niwan. Tata Dios ninja mana yachachita ating manju ni piman kay halpa patapi, hermanos, mana tata Dios pa palabran pi khelkas cantanya. Chayray kuning Gálatas libro pichari. Ning hermanos, an cuando ángel sanak pachamanta uraygamuspa yachachisungichakman wahlaya evangelio ta ama kangunaka kasuichakchu. Pichus kasoja maldición queda conga, maldito canga. Amén, hermano. Ni mismo Dios cambiaita atingmanjo, hermanos, ni palabranta. Ña kelgascaña, ña niscaña. Ñocancheja, hermanos, ni, a ver, uyericha. Ñocancheja, kay palabramanta, mana lluxinanjak chutian, ni lloqueman, ni pañaman, ni maiman. Amén. Pita causan. Sichus ñoqanchaq, tata Dios pa palabran manda lluqsisun chaypachaq, hermanos, ni pantayman yaykusun y pantayman yaykuspataq wañuyman yaykullasuntaq. Ahinata nishan Pablo Timoteo techari, chejanta yachachinki chaypachaqa salvakunki qan mismo. Y salvakunqanku piskunachus uyarisunku chaykuna. Amén, hermanos. Chayrayku munasqa, hermanos, necesario ñoqanchaq tata Dios pa palabranta yachakunanchaq, uyarikunanchaq tukuy songonchaqwan, tukuy pensamientonchaqwan. Dios ninchaqqa munakuanchaq tukuyta por igual. Alguien vistisqata, mana alguien vistisqata, hermanos. ¿Alguien tiene arete? Pishpata cancho aretito. ¿Ah? A ver, mi hermana. Caiman. Jawasunchaq, hermanos. ¿Creen que, hermanos, que a ver, creen que, hermanos, que infierno man apananta? ¿Ah? ¿Creen que hay anillo y hermano infierno man apaiguna wanta? Mana, hermano. Mana. Kay mantacho dependenga salvación ni mana, hermano. Mana chay mantacho. Ama pantay man yaygunacho. Gracias, hermano. Ama pantay man yaygunacho monas hermanos ni. Ni tajninacho. Chay ihina kutenga infiernopi. Kay uhina kutenga. Mana chay cancho. Seguramente, hermanos, máscas
chaylaya sextaspi kashanjaq yachaqkuna tata Diospaq palabranta imanispachus pastores ninchaqpis uyariwanchaq qhawariwanchaq hermanos nin porque ñawpa pastoresqa hermanos tata Diospaq palabranta sumaqta yachachiq kanku mana pipis pastor kallaqchu sinoqa pichus allin testimonioyuq pichus yachaq tata Diospaq palabrantas sumaqta pichus yachachiq cuidadowan cuidakuspa palabranmanta y cuidakuspa hermanos tata Diospa ovejasninta chaykunata kachaq kanku pero kunanga imaqtinpas asyan chay imaqtinpas sanqa nirqa señor ninchaq kunanga hermanos pipis suticharpakullaña pastorta aun cuando manapis tata Dios wahyachunchu chayrayku pasasyan kay cosas a veces iglesiapi phiñanarpakunku 5 a 5 ya iglesiankuta ruwarpakunku chaypi ni yachankuchu imatachu yachachanku paykuna mismo ni yachankuchu pero nombrarqayakunku pastores imata yachachankanku hermanos mana yachasparaq imaraykutaq predicashanku por contienda chayrayku pasan kay cosas chayrayku unay pastores qhawaq kanku hermanos iglesiata qhawaq kanku hermanasta allin testimonios niyuqta llenos del Espíritu Santo allin palabrata apaygachaqta chayta kachaq kanku hermanos y mana kaqchu kunan hina pantaykunas pero kunanqa manaña runa kasukunñachu amapis pastor nichunchu zinki predicaq nispa ña urqaripakunkuña iglesiankuta hermanos wasinkupi chayrayku pasan kay cosas hermanos cuidakuna kachun chay cosas manta amén chakiman churakuychaq oracionchaq